Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Lubali Kabi Kakinga mu disitulikiti y'e Bunyangabo Namutiko w'enkuba abadde mu kibuyaga n'omuzira bassa abantu 2 n'alumya abasoba mu 20. Zo shayi 12 n'ekicweka habireho enjura y'amaani n'ihunga n'orubaare n'omuyaga yateere kyaro kyona kyahwaho kandi ekyomugisha mubi enjura emwe yagwa yateera abantu 2. Enkuba eneregoyeza ennimiro z'abatuuze nga n'amayumba agawerako gasigadde ku ttaka ng'abatuuze babundabunda bubunzibunzi. Siganje byona tasigairemu nakamwe mbere nabyera embibo yona tinyine n'ekintu na kimwe ky'omunju ky'okugira ngo ninge byona enyaanya zona zigenzire. Abafudde kitegere kisenga ebifunfugu by'ennyumba mwe babadde bye bibakubye nga bano kuliko Tumwakire Kerin abadde aweza egy'obukulu 30 ne Ivan Musinguzi eyavudde mu disitulikiti y'e Rubirizi ng'abadde agenze kunoonya 10. Orubaare rutiire kumara nk'eshaaha nk'emwe n'ekicweka nk'eshaaha 2 orubaare rwaba rwingi rwaleeta amaizi kuruguru omu nsozi gasirimuka gatwara emisiri yayambuka yagwa mu kaziba akalinda kali kusirimuka ifooko. Abakulembeze mu kitundu kino balajjadde gavumenti okudduukira ku bakoseddwa. Habw'ekyo emisiri n'abantu bafiire n'emisiri yafuka tuli hano n'abataka embeera zitushobire twandishaba gavumenti n'abantu abakukwatwaho bagire nko bayambe cyaro ekikugira ngo twabonabona embeera zagaruka mu nteeko. James Ategeka Mugalama Ssentebe w'Eroso y'okutaano e Bunyangabo anenyiza aba ofisi ya Ssaabaminisita obutabadduukiriranga buli lwe babeera n'obuzibu nga buno mu kitundu. Bina abantu balina okurara, abantu tebalina ekyokulya baitu tukurora nora abantu bali mu bwerere kwonka. Habw'ekyo guno omurundi nangwa twenda kusakibwa kitali kiti naito tuge kwesalinga. Tuhandikire ofisi ya Prime Minister then twamara kuhandikira ofisi ya Prime Minister anokwe bije bayamba abantu uko abantu bine cyo kurya n'aba displaced uko abaruje tibayina okurara uko amajuga bagashakambukire. Gilbert Mwanguzi yakusakite Gweno ku Lab TV.